Unidade Polícia Marítima Lori Vila Luís Mendes nebe laloran tasi Lori bato ia Ilha Lira Indonésia, banha família ia likisah. Pescador Luís Mendes na behalau atividade pesca e a área likisa dato e a segunda tucolima madrugada retan desastre tambala loran tasi Lori Luís Mendes bato e a Ilha Lira Indonésia niang. Tambala loran tasi na bemakas resulta bero baku fila e a tasi clarang nune corrente tasi continua Lori bero na be Luís usa tuir direção aniniang nune Lori Luís bamoso fali e a Ilha Lirang. Pescador Luís Mendes wahirato ia Ilha Lirang, nune Luís Mendes husu ajuda ba cidadão Ilha Lirang niang, onde Lori Luís ba apresenta ba autoridade de segurança indonésia niang ia Lirang, ha foi em comunidade no autoridade Lirang niang, comunica fali ba autoridade Timor-Leste, onde Lori Vila Luís mai likisa. Tius ba atauru korenti sa tamba onda sa ito, korenti sai ba atauru ran nakukungut kirang ni komu nakukung harerai lehetan to. Antang hetan dit mag be pulau dan ba narang kelisatu ahilakan ba langsung taman ba. Taman ba komunidade iha duni be seda be saya siri hatung hela karau ne ba hakila dengan ajuda sa tensiano ini bosok. Asana ne bosok be hakila tan kakak tolong dulu. Ne mo poing sedang estamos de soring. Estamos soring mas fosse estamos soring. Pois estamos para se ajudar a terror. Se lo suti ikan itu pouco se contato besi 30 40 né ikan foto itu kan foto itu atau tur hing ada ne você ser fila né lá tem ida nabe matur dia bomo atau hore itu se la lori atau bareta besi tasi itu ikus be aling konsega aling mana dah hodia hau baru ni ba mas tatuasnya como bahasa rai pulau dane kontra nimos rai barak lah ni mo dia emang mas narambut kan no. Comandante Unidade Polícia Marítima, Superintendente Eugênio Pereira Hatete, banhira cima informação se família Luís Niang, haloqueras ação, onde buca, no mos passa informação para embaixador Indonésia e Timor-Leste, no ne onde comunica mos para autoridade de segurança Indonésia. Informação se família sira e lorang irregular, a mim continua querer falar minha busca, ação busca e tempo de vanessa, mas no entanto e ação busca né e tem zona tasi lá consegue retan, mas itu na fatem alarga informação, vai parte Indonésia nenian, no entanto li husi nini coordenação leva magita halo e graças a Deus e tem cidadão né Naran Luís consegue nia encalhado ia ilha Indonésia nenian, ia parte water. Tuhan mengizinkan untuk kita dapat informasi ternyata dari AKBP Pulung Witono, Kapolres Maluku Barat Daya menyampaikan benar adik Luís ada di sana dalam keadaan sehat dan dilayani oleh teman-teman dari Polri dan TNI dan aparat desa dan kecamatan di Wetar. Kemudian kami menginformasikan ke Bapak Komandan UPM bahwa adik Luís nelayan dari Likisa yang dibawa berpengalaman oleh Tuhan melalui gelombang laut tiba di Wetar sana akan dikembalikan ke Dili. Embaixador Indonésia e Timor-Leste, Octo Dorinos Manik, entrega Luís Mendes para comandante Unidade Polícia Marítima no família Sira. Bero nebe Luís utiliza ne rahela ia Lira Indonésia, tamba condição nebe Lori Vila de máquina no ready. Equipa cobertura, Chairman.